Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Kathy. Manipo di ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita aken ayat. Kunak no ni Jake ti lalaki apara kanyak. Ngem saan met gayam. Tapinang namnaman aklaeng. Nasaktanak iti naramid na. Ngamaklunak asyak metlaeng ti makagapo no apay amasaksaktanak ita. Jakpulos ni namnama agapo iti naramid ni Jake ket ijay kumet amaam-am mo ti lalaki apara kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kathy dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kathy, ada ka di? Wen, adak ditoy. Ay na, Kathy. Day talag review ti aramidam. Di ka di maumumay, di kasta nga aramidam. Agtambay kami ti tarwar. Amang ano kayat mo ti sumurot. Kat no adapay exam no bigat. Ag-review akpay mo't Da kayo, ano mapan kayo? Awan mo't dakas na. Ala, intayo kit di. Italang mat. Ag-review ak talaga, Carl. Pasensyakan ha. Sige. I-text na tulatan, no? Ada kayat mo nga ipagatang. Inakon. Okay. Ay, daytoy talaga at tao. Di nakit din kaya ag-review. Sapay ada exam minton bigat. Sino nga taday kinag-text? Number mo't lang kag parang. Basa man kit di. Hi. Na. Replyak man. Sino ka di daytoy? Ni, nag-reply manan. Siyak ni Jake. Mabalin ka di ti makifriend kan ka? Ni, sino nga to dayto a Jake? Replyak manan. Ni Jake ka di daytoy akasinsin ni Jenny. Daman ng reply na. Siyak ni Jake. Taga La Union. Nagasatak tadda ni insan ko anang alaak iti number mo. Mabalin ka di ti makibarkada ken ka. Diya akong reply. Maturog akit di. Tamasapak pa mariing intun bigat. Awan pa'y magkayam ni sir. Ay, huwag nga, Rod. Kung naklakit din, no naladaw ta. Hi, Kathy! O, anya, nag-text ka din di kasinsin ko ani Jay. Nangisit day jay, ngam gwapo. Inted ko ti number mo, idi nagpa-share kami ijay ayanda. Tagalaon yun day jay. Ay, isumat lagayam Wen, nag-text kanyak idirabii. Good. Okay mo, tagitiin text na. Okay. Nakita na ngamin ti picture mo dito yung cellphone ko. Sino day ta a Jake? Kathy. Kathy. Ni Jake ka di mananday ta nag-text? Wen, nag-greet lang mo at iti happy lunch. Mom, ada pa nagduwa-duwak iti day ta lalaki. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay, no siyak ti sika, saan ko na-replyan? Nang runaket, saan mo pa'y matanagit kita? Ha? Amangan numang lokloko laing dayta.
Hello? Jake? Kathy, diretsahan ka na. Total, 7 bulan matang agamamuta. Mabalin ka din ti agaram kan ka? Jake, santa pa'y mo't nagkit-kita. Jack amo no napudno ka talaga kanyak. At dangarot pa nagduaduam kanyat. Ti kayat ko kat maam-am mo ka pa'y kumaan na laing. Sige. Ngem no kasta ti kayat mo. Agano sa ngaguray, Kathy. Okay, Jake. Kathy, umayak man! Umunod kalatan, Carl. Oh, kasla naragsak ka ita, insan. Ay na, Jack amo no kasano nga ibagakan ka. Ngam, amo? Agayatak samutan ka ni Jake. Edakin ka dayta. Riknam dayta. Ngem ti maibagak, aganad ka. Tadi mo pa'y am-am mo iti husto ni Jake. Hello, Jake? Kumusta kan? Okay, aklayan, Kathy. Adak dito yan ni Antik. Si Kangay. Namiss ko talagang ti boses mo. Okay, aklaang mat. I love you, Kathy. I love you too, Jake. Ha? Kaya't ka di asawan ba itaas nung batang na kon? Jake. Jenny, mabalin ka di tagdamag. Anya date na. Apay nga taasan mo itong nagte-text ni Jake kanyak. Ay na, napukaw ka no ti cellphone na. Ken saan ka no agumatang iti baro. Agsurat to ka no lagtakan kan. Kasta ka di. Wen, di ka madanagan. Ipaw it na kanyak ti surat na every Friday. Ket subalitam to ha. Ha? Kathy? Sika ka di date na? Apay kasta tilangam. Nagsangsangit ka? Jenny, ada ka din surat ni Jake. Ay, wen, mabiit laang. Alaak dito'y bag ko. Oh, adtoy. So balitam to Taitid kuntukan kwa na inton Friday. Agyaman na, Jenny. Basaag man to'y surat ni Jake para kanya. Dahito langan tinabat-bati a komunikasyon mi adwa. Mailiwak unayan kan kwa na. Ay, gayam. Alaag man pa di album anang ikargak iti picture kan surat na. Ita, basaag kon ti surat ni Jake. Aguray ka. Apay asabani ti penmanship na dahito'y surat na. Kasla surat mat ni Jenny dahito Kathy! Ha? Di mo nagaklatan, ta nakalukat matiridaw mo Anya dito yung lamang mo, Dito ka DJ surat ni Jake? Mas daawak. Takasla penmanship mat ni Jenny dahito Kitagman. Atoy. Anya ti panagkunam. Aywan, insan. Kasla penmanship ni Jenny daytoy. Uy, kasaritam to ni Jenny. Tapno masungbatan dayta sa ludsud mo, Apay nga pakas ti marikrik na insan. Agtib-tibayo ak. Kan masaksakita na kunay. Insan, ihag ka man. Insan, napintas ka. Ado pa alalaki di tati agustukan ka. Dapay ni Dan. Damdamagan na kakanyak. Kaya't nang maalati number mo. Iswanted kon. Sino day taadan, insan? Di schoolmate tayo. Kaya't nakano ti agaram kan ka. Jenny, ada ko madamagakan ka. Anya day ta, Kathy. Agpudno ka man kanya. Surat ka din ni Jake
Jaintan mo kanyak. Wano saan? Kwa, kinapod nuna. Siya kinagsurat. Ngamamin-amin sahin na kat nag-apo kini Jake. Insurat ko lang noon niya timbagana. Kasta ka di? Uwan. Ay, uwan gayam. Mapan kami ijay laon yun inton Sunday. Amang ano kayat mo ti sumurot. Agkasar nga minti kasinsin mi. Iso nga umaymot ni Jake. Asidag tayon, Kathy. Excited ka ka din? Siyempre, mata Jenny. Maamwak yung disumbat dagiti sa lutsod ko. Ha? Kathy, nakita mo dayjay? Ha? Di lalaki ang nakatakder iti bilyaran ang nalabsan tayo. Ay, saan ko nakita, Jenny? Ay, sayang. Iso dayjay ti kasingin ni Jake. Glenn tinagan na. Ngam adayo anaan anos kan nasingsingpet ni Jake. Awan pa'y bisyo na. Ha? Ni? Ay, nakasangpet tayo matlaangan. Jenny, ayan na ni Jake. Anyat orasan. Di pa'y matla nagpakita aging gaita. Nag-text itay. Saan ka no ang makaumay? Anya? Day tamot ti ko nana. Oray siyak nga rod. Jak amo no anya ti makagapo. Pinangnamnaman ang lagayam ni Jake. Oy, Kati, ito ka pala nga agsangsangit. At niya tinapasamak. Apay ang kasto'y teraramido ni Jake kanya, kinsan. Ay, nakati. Ag-move on ka kit din. Apay, isulang ay ati lalaki dito'y lubong. Mabit lang ha. Awagak ni Dan. Ibagak nga umay dito'y boarding house ta. Oray saanan. Nakababain mo't. May sapay. Diyak kaya tamang namnaman ni Dan. No syakti si ka. Lipate kunday dya a Jake. Taaddan ni Dan na mangururay kan ka. Kathy, ada na patag na ibagakan ka. Inalagayam ni Rhea ti number mo. Ada ka no na patag na ibaganakan ka. Sino day ta Areya, Jenny? Kinapod no na. Naamamo ni Rhea ni Jake iti may sa fellowship. Ex na matgayam day chay. Saan nakasigurado? Masapo lang makasaritam ni Jake may papankan kwa na. Inted ko ti number mo. Urayam ti awag na. Hello? Hello, Kathy? Kumusta kan? Pasensya kan, no nabayagasaan ka nagparik na kan ka. Pasensya ka mo ton, Jake. Ngam panagkunak. Waya-waya ang tanti tunggal maysa. Tanaka move on akon. Nag-break kami kini Rhea. Gapukan ka. Sikate ayatek, Kathy. Iso apang asim. Isublita ko mati sigod. Awanan ti marik na kapanagayat kan ka, Jake. Kat agyaman na kitikas di nga inaramid mo. Tanaam-amok ni Dan. Ti lalaki amang ipatpatag-unay kanyak. Kat sapay lakuma, tasardengan na kon, Jake. Hello? Sino da ito eh? Siyak ni Rhea, ti girlfriend ni Jake. Kaya't ko lang ibagakan ka. Asar dengam ko man ni Jake. Total, adamatan ni Dan a boyfriend mo? Ha? Mangmangagnak ka di? Ni, awan ti amok abasol ko kan ka, Rhea. Biktima akmat laang. Iso apang nga asim ko matasardengan nak. Amom Kathy, saan ka matkat anapintas? Diyak lang amo, no anya ti impakpakan mo iti boyfriend ko. Nabayagan alinipat ko ni Jake. Ni Dan ti ay ayatek. No anya man ti problema yo. Didak ko man iramraman. Apay ti ko nam? Diyak amo akate-text mo ti boyfriend ko? Kat sika ti makagapo, no apay nga apa kami. Ulitak, Rhea. Nabayagan alinipat ko ni Jake.
Kati, ay ayatin nakmatlaan ka di. Ada ka di ditoy, no saan ka nga ay ayatan, Dan? Babe, sorry. Oh, apay. Ada ka di madingay naramid mo. Ngamin. Ada ka di parikot. Oh, ada ka gaya man dita, Jake. Umay ka dito eh. Anya ti ka't asawan da ito'y, Dan? Kathy? Isinanak ka din, Dan? Babe, kasaom ni Jake. Agawid akon. Ket agtiks kan tulat ta. Inton malpas kayong agsarita. I love you, Kati. Dan! Anya pa lang tar aramidom dito'y. Nabayagan alinipat ka. Pakawanan na ko, ma. Amok ana sakit inaramid ko. Ngam danggam ko matipalawag ko. Apay pailaan. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim ta sardangan nakwan. Ni Dan ti ay ayatat itan. Kasinsin ko ni Dan, Kathy. Anya. Pudno ka di dahi nga ibagbagam, Jake. No agdua-dua ka. Damagam kinitan. Awan ti plano kapag sinahan kayo kinitan. Adak dito eh. Takayat ko ti akid daw iti pamakawan mo. Jake. Adda sakit ko iti puso. Maoperakin ton Sabado. Ket kayat ko nga lahan dito akong daway. Ngagkid daw iti pamakawan mo. No talaga nga iayatan, nak. Apay nga rudasan ka, nagparparik na. Amom ka din umano atawan nga inururay ka. Ay ayatan ka, Kathy. Ngamdyak kayat adumteng to ti aldaw. Ngagliday ka. Gapot amatayak. Ket agbati kang agmaymaysa. Maragsa ka, nak. Idi impakita ni Dan tiladawan mo kanyak. Idi binisita, nak. Jak pulos ni namnama. As sikagayam ti kanayon ng istoryain kanyak. Agyaman nak nga rod. Tanadaan ka mo't latikirad. Amang imaganuan niya ti pudno. Kat sapay lang ko pa. Tagbalin a successful ti operasyon mo, Jake. Adda ko makidawag, Kathy. Mabalin ka di. Nga arakupan ka. Okay ka kadilaan, babe? Dan, talaga ka di ang masakit ni Jake. Wen, babe. Pasensya ka na. No saan ko ngayon baga kasinsin ko ni Jake. Ti kayat na ngamin. Kit iso ti mangibagakin ka. Kasta ka di. Nagsinublan kayo ka din ka ni Jake. Kati. Saan? Closure, kan pamakawan laang ti dinawat ni Jake. Si kati ay ayatagdan. Kat amok ay ayatan nakmat. I love you, Dan. Manipod idi, saan meten nga imawawag ni Rhea kanyak. Isungawanin ti damag ko may papankan ko na. Successful met ti operasyon ni Jake, ket aging ga ita, single latta. Nagkalaysa kami kinidan, ket naadaan kami iti duwang anak. May bagak anaragsakak iti sidong ni Dan, tamariknak ti panangipatag na kanyak. Gaputa dito'y launyon nga ayan ni Dan, ti pagigyanan mi ita, kanayon ko amakita ni Jake. Nupay nasakit ti naramid kanyak ni Jake idi, napakawan kon. Alakastaan, katagyaman nak iting kay panangidrama, iti pakasaritaat. To'y pagayam mo, Kathy. Pagayam, Kathy, agyaman nak iti daytoy apakasaritaan. Ala, kunaentan, asaan ada kayo tinaituding apara iti tunggal may sakin ni Jake.
Ket yan tangay napakawan mon, agbalinlaan nga napaset tinapalabas ni Jake. Ket ita, taaddan pamilyam, ipamaysam ti imatang mo ken atensyon mo iti pamilyam. Iti anak mo ken iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan a Cathy, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.